tareke ngurie ni uri wekora ukiruga tuharo twiho yani wonai tuharo twiho tutamenyekaga nginya rimwe ugeciria tumaundu tungi nginya ugethekerera riu ta njira atiriri ta riu gitumi kia urwe na mundu ati kana wende mubicane na mundu to ni akurora uru ri we niki gitumirie umurore you know some fights are not even necessary. At times it is good to ignore some petty issues. Hindi ria mundu agimara thiini wa kiroho ndurugagira tumaundu tunini na above everything else silence is the best weapon. Silence confuses the enemy. Hari hindi Daudi akiririe akiuga ndikwaria ndikaige uru rimwe ni wega gukiraga ti hindi ciothe kwaria waririe even in times of anger. Be careful what you say. Tondu ciugo iria ciothe warekia gutiri hindi igacoka na thutha na itiriganagira. Hallelujah. Like and share. Thank you.